još. Sve što je slano, budi vam glad. Evo, probajte. Znači, ništa drugo vam ne kažem, nećete biti gladni, garantujem. Jedite koliko god hoćete. 4 obroka, 2 salatna, 2 voćna, pojedite 2 kg voća dnevno, zelenog listnatog povrća, ali orašaste plodove. To su proteini. To je mahunarka. Znači, mahunarke jedemo zbog vitamina B. U srednjem veku utrostručilo se stanovništvo Evrope za 100 godina više nego za prethodnih 1500. Zbog čega? Zbog boba. Bob i sočivo. Duboko oranje, hrana bogata vitaminom B, prestali su da umiru, pa nisu ni jeli meso. Meso se jelo jednomesečno, ako si srećan da uloviš zeca, da se ne lažemo. Prema tome, oni su jeli kaše, žita. Šta je u Evropi moglo? Nije bilo nijednog voća. Voće je stiglo iz Azije. Jabuka stigla iz Azije. Lubenica iz Afrike. Šljiva iz Male Azije. Kajsija sa krstašima došla iz Male Azije. Ovde je bilo sve pod šumama, ovde su bile samo jagode, šumske borovnice, trnjine, to je bila voće jedino u Evropi. I kad mi neko kaže treba jesti samo s našeg podneblja, ja kažem, vidite šta su Srbi jeli pre otkrića Amerike? Pasulj došli iz Amerike, paradajz došli iz Amerike, kukuruz došli iz Amerike, krompir došli iz Amerike, znači imali nešto što bilo, nije. I ako jedan srednjovekovni Srbin bio dovoljno otvoren da pojede jednu egzotičnu rajčicu ili ti paradajz, ne znam što imate problem sa bananom ili mango koja je nama prirodna hrana jer smo mi svi iz tropskih krajeva. Prva hrana koja se bebi da prelazi na čvrstu hranu je mliječna